Kardom nili biren singi Kat News Studio Arlopen Kaching Hon Katukawe Kat News Kelang Arana Pan nili Deng Polo Pini Sigjit Alam Thelong Chingki Jathan Ponji Lake Karbiang Lapen Meghaloi Ahoy Adui Aputak Karbiang Lapen Meghaloi Ahoy Adui Alam Kiki Akimi Kali Hak Komantuni Penula Bangsu Alam Ki Nangkedo Lasi non hedjong sa tabi litong teglong lo Meghalaya Ahoy Kung Methangalong Rialong BUP ke Kim Along ta Nangkam ke dun tip lo Meghalaya sor Meghalaya sor Karbiang Long Arlu Nangke pet Kaya mata in tonti Arni Wangta Ahoy nangke pet alam Pen hurcudut titi werlo hurcudut titi lote Karbiang Long Karbi si impo atum Ahoy kacelang dam atoy ami Pen jeng toy jeng ni Dam poseta api Abang ke Angniman homda Cipawe dat titi Lakuson si tek ponong Labangson Lang dam lo pulo tante Meghaloi ahoy Adi ketu Arara tum si Karbiang Long labangso ahoy Ke cirai cot Lasila alam teman curunai Ahoy ari ketu tum pam Meghalaya nangke per ahol setame kaike por seme alang itu mangke aljap thiblo ilitum Karbiang Long along bulutante MP MLA MSC CM kaddo kawe sidame Karbia khai saidelo kopi potsi labangso ahoy puthak along itum aljap thib kedet konsila sordong si lake state border alam hidukok pomat puadi mabi bulutante alang litung kopisi state government mafan labangso puthak RDP pen pachini ha hedet layu kaduk kawe alam ilitung kaching wai phan pini ilitung along chophapono kicheng sini li bachini po lake congress asorkar hol sitame ilitung ke congress a party pen kachit toydun MLA lapen non BJP sarkar ke wang sitame alang li MLA BJP a government situ donlo lase alang li kala halo alang li phan ke amen ku pipin setame kaddo ko werata chini po setame nili lada ka bachini lo manga po Dr. Mansing Longpi ini to long do thulang ASDC matadak regional party labangso regional party along publicity secretary Daniel Terona kahai alang li hello lapentu ini to long dolang lake Jhakas a president mate maipu khorsing terona kahai labang so kaching wai ching sayalong ahok peralam the bordaralong ko pie ke sundoma ko sonpesi Meghaloi aradatum ahoy nangke pet ma halata aradatum ko sonsi ame thangalong ni kachirai ma labang so putha klardak pe labang so kaching wai long lamna pajai duni phanitum ahoy kum kedo khirmi halabang so long student lapen ke youth organization abalin kong chunbang alangli Greenland rong pharali bang alangli hello lasip pini labangso kacheng mai je tharalong nili kacheng sistame rong phara sang base nili arjipon po lasi rong phar sango border along akisung ke non headpen kalilo lada ke litum langdam lo purtante Meghaloi a government atum ke hadar government le bangon Congress hol punon BJP hol punon setame la longli ahoy ba hoy labangso nang ke pet hol mate border labangso adui ahoy lam thi elam ki klang hol pulante haladak pen ke MDC lapen MLA student organization kaddo ko chilang king lapen rat chilang king si ahoy lo nar da 50 dum heklong seta Karbiang Long la puson nang itum experience ko pilo ka heklong je itum autonomous council atum be hadak nang arjap dun tip mate student organization atum pen hampang son nang arjap dun tip lapuson nang li theklong lo malapen nona dihu kosona kisum besi kachitong nang lo je BOP methang long rilong kim dat pen pista be chip free nang ko klada ko nang li thali tha Hello Karbiang Long pen Meghalaya border hoy ke la kalam ki reporting lo la 1986 pen lo pen wang senon 2019 la parni si tarik re share ni lo kala labangso khatana ki phu obang ke lalo lo dak Karbiang Long asoratum dak kem bidami pura aprang pen ke kapitik dang dolo hadak
lagi kat kasla adim lo la pen aprang JCB kan hudam lo la bangsa hudam bur same la tum la person lo mane nap hudong la dal lo nam tum joy lo la pen ke la pen adak do se parni si tarik kre se ni bang ke aku la tum wang tu se la tum hor mu hor tar chi wan pen la rong asor panang pu lo pane kem kim dam nai pu la se rong asor bang ta la tum aju pher lo same tum dun lo la pen kem kim dam same tang kayan lo la pen la tum Meghalaya atum bang la tum wang si MSc la pen ke SP DC tum wang pak lo la pen la tum ko sol sang tum la dak le kim hai lo la kan tum adim pu nang pu se la tum nang pa chi phri la lo la pen la tum ke wang la pa na khatona ki phui na khadak na me bang ke la lo la tum alu sa me chi wan tan la bang so alu bang ke la tum ka pik nang thang na pik lang bang la phai lo la bang so long le ke lage Assam mazor paten Karbi Anglong tum Meghalaya panjor elo ko la pen ke no la bang so spot dim la bang so dim pen kilometer thom kep an khai lu dulang la an lang ni tum dim ke posela tum gitu la se la bang so lam ko pan sa ho ma he ma bang ke ni li hin pan sa me ajung tung lo council la pan sa me la pen ke il tum sa do do MLA sa do lo la tum sa me ajung tung la bang so lam ko pan sa ho ma he ma bang ke ni tum sa me klar dak pan chin tung Lasi nang li lam thi basi ni arju phir po MLA ilitum sar MLA phamsi border la bangso problem ke non het pe kallo ke ilitum kadu kata chini lo lapen non het ala rom phar sahu sitami pulo Meghalaya government sor mate Meghalaya pen ke wang tum ke kagos ta chiwan tam lapen ke hala non UP ke kimadim pen ke kora kilometer thong ke alang tu along lidola lasote bolo tang jiri kendeng am mangke Meghalaya along lesi mandet po Lasi kosana port la support nang lipida pudam jike. Dei, alu bangke bang selam linsen selam teklo lahui bangke. Ahok ma ahok hema la bangke ahok ke sarkar hian tum bangsi la ke joint verification nahi. La joint verification po bangke isi nimra kom la tum ka selam do. Aprangsi ke pine ahoya lam pine chetonte hoy pulote border magistrate pula da West Karbi Anglong district penta toy nahi lapen halapu Jaintia Hills penta ba ha Ribhoi district pena Kedua district an halapu da border magistrate jong si alam tumong bong alam bang cheton chit pulen ta to ladakan hello sita lata pu Karbi Anglong ahin penta lapen halapu Meghalaya ahin penta hala alu ke ko an ahok ma joint verification po la ke naso athila ke rong muni tungke ahoy ko dakan si doma do dema hala wi ke alu ke alang tumulong awe la ke non hong dak circle office dongka ason do po la pe na mondol pini tum do po la pe la da a settlement officer tang ho am forest ta la forest ta mundi tunang po la pe law and order pen general administration da la da bangke hala border magistrate ta men police bangta border additional SP ba border DSP bang deputy superintendent of police hala bang tu nei apna hala son thak hala bu Meghalaya hin meta la son to nei claim ala hui che wan we pin pe alang tum det am la pu bangke la son thang ri pin pen hala tum alom bangke il tum ke ko jun ilke La puson border aha war arlong penang saru sarang atum do along litum pen liting giver te tham lati along litum tanang ke tham ke brit ilitum Karbi Anglong ke command tu ne peta hala helo je border ki la bang son ke thando la pe alang litum ta sarkul office long ke wang wer dang wer posi sarkul office ating belotang te alang litum ta map tv crisis ke do la map tv crisis teng lopon te halatum nangke jo nangke thara teng mangke border ba klar dakti seta nona diu bangke ime thang a hemar lusi BOP kim pu office ame nang pachi frida la pe halatum mangke MP MLA mate MP le bang wesa me MDC la pe ke MLA to nachi dun jujiti se Karbi Anglong autonomous council atum la bang so border ka ketir thiba phan ke non an la pe nang li MLA prams ni ke do ang bong pen batai ko ang si border thak nang li lam kan ngi do nong nang li kat news studio ang pen kat do ko werar phan pachini pondak lo plot te si mepik alam la so la si batai nang li pudolong la la bangke abatai tin ta la dake hala assembly nong gal huelang na plan da to athe da bangke border bangke la dake Assam border bangke la dak jaya Jaintia Hills ba Ribhoi district dek ke kali along ka pega do ampe isia bangka la dak bangke kaita reply ke isia da reply si longer jaya la dak bangke laan 500 ta ho ba 1000 square kilometer to ho hala puha Mizoram border na chuta dolo hala pu Arunachal border pen dolo Nagaland pen dolo Meghalaya pen dolo ni ho pen do thailor hoi bangke sita hala border policy adopt de da posi border policy ko mane ke claim di ko pima hala tum kachi sik kache dangate
hala dupa melo pulung te hala budget ta claim lo budget claim clear posi no anta hala bangke hem me ke chule pine a short circuit pen me ke chu hot men me ammi pe me dung no hala sita electrical short circuit bangke ili tumanga selam le kai ta lo so a short circuit do ver masi kai ta ammi chu bo masung sila bangke fire brigade service lah. border police ta ke komalo selam po Karbi Anglong Autonomous Council sik selam pen dispur han pinangi ma dispur dam selam pen Karbi Anglong Autonomous Council han sepi ma lasu border polisi ka selam ledet lasu kang le na bang lasu ka pangkri bang nang li ke thegalo ko pilo komarsi la bang su ka pangkri lo terong sang jakas presiden State government apan between the metang council tu mga metang along le phelang chi chini nang po adui hoy chi chini nang po lapen laso adui hoy bang ke non bang Meghalaya sorga alu che ot krai pulo Karbi Anglong sorga alu ta do ne ave ne laso lam ta alu do nang koi ke hala so boundary demarcation alam do mate ada ka notification dui ke hala be notification council tumari deng da dui bang na dai kok lo pu ni tunge MDC EMC manchol lo pu bang chok de ji la si border policy status or avi pu ita me gopil ma la council sor bang jelang nang po la si kopi ma ala da border area development pu ita me kang thur nangi kaching thur ne phan am ta claim nang la si border phan kape do ye phan se da ka methang policy do nang po methang policy la pen ke state government mang ke langdam lo pulo te non la son thel ngota methang border lam bi ko ili tumlo Nagaland border Nagaland pen dadu non Meghalaya pen dadu lo la ke interstate lo la so phi bela inter district do la ida la tum ke la so alam kia bangke kapi judji bang bangke aningang e di bangke pilo latum cobong wernang po mo unelo polo te puji bangke pilo mau pubo asap na bangpo oh status quo maintain na kaya teng kaya mang donang pola so lampang sampo talage lomso insan to aku dulu bola sila so lamang ke council sorta initiative ene pen dak Karbi Anglong pen kidun ilitum kache toidun IMLA tuman tame assembly long la so lamang ke kaita ingthur wernang ba the bangke nirlinge ini ke mantune memorandum e pakpilok mantune langnam phrui phrui bo chebang rup la so lamang ke langnam ta gijulo te ke tanglo memorandum la ke pi tanglo te akam la ke tanglo pula bang chok chila nirling ne ESDC publicity secretary nangli fansinili arjupo nangli tum ESDC tum sita me government ke kachari long tanglo ahuda sike nangli tum si government charlo MLA MP ka to nangli tum si charai lo hala so por hut nangli tum ke claim ke dang kopilo la pen non nangli tum la bangso border issue butha ka nangli tum kopi sika kama thapali I am not really sonni son thomalam se kane kan tum hai isie bang ke hada a representative tu non isia non kecebong saya di mabang ke ilang mabang ke amreng konsensi mati ada ke rinda terang tidak ada itu cicing nai yes public representative amreng konsensi kang tenang ke cetoy dina bang pilo ko bang ke la ada itu cicing si la so bang ke kene asal pakai claim nai mati la pen hala ilong area bang ke nona duga listas la so prai gondokol mati hala cintong konsensi thori roki la pu hi ke oping maslai amri bang ke la pu ni ke kanduliang dan ki he bangke soceng konsensi ke rup sing teron lai kado wetu menta mitang minimum ada itu ke sepalon nai mati kasi la sa khotna do pen mu pen ki purong par saho ki pum kharmi pen bang pho bang ki pu je hada bangke border post nang pas kimlong le lu hala bang sa khotna do depen piniar ni an lahaya representative do joy lama mate pisi kimlo ba council hisab council pentala so ajulong lok tako pisi dukli pisi thanda tam klek lede lanjo takali MLA tum tadu nalang li kata MLA lo tala bang su penali tum bangke wang tanglo ini tum apa representative to get damde lapen halo bang sari tak kos van pusi pulo ka kos tamu pen pulo kopia ka kos kalang salam pulo ke lapen ta bangke top politician satu kala officer tondo ya pu ili tum hintan bangke bureaucrat sunta we pu whereas ili tum bangke minister ta it's the minister ta MLA ta dak bang people do lai tum ko pilo ke claim CM ta do CM ta PC claim lapen ke lanchot kali border wala bangke isi bang mo na pulo mati double voter list amnia long son khandulia anggana bangke Meghalaya border post within Karbi Anglong 33 kilometer camp atlo long na kintang lahaya kama putha non council pen pilo kelen ba alang li MLA sa prong pisong mansing ro pidok mansing with due respect lang pada neli pugang tu nang li laksa khotnar julong lopen ong khermiang den nang li pini arian state government pan birta piloma DCSP pan birta piloma council an notice nang li vanoma mate nang li mitha mata ko matne matna pan bas podo long nang li dam long loma
Aku nona dunia nang itu apa best time, pak itu apa best time. Nilitum ruling once upon a time. Sida nilitum ruling ke state government dan nilitum alam different party. Meghalaya lang the different party. Central government the different party nilitum ke top tepin. Non nang litum lang ke nang litum BJP party si state government lang ta ruling lo. Kalang. Who that Meghalaya lang ta BJP party kali sida pudata. BJP partner atum saya dak dulu. Nang litum ke cingkicoy mucoti. You should have play a role at least. Langsung minimum ada itu bang palon jima palon le, macam palon tanglo mah. Langsung masuk nilai question kan tum lah. Hai lo nilai tadi pun tum bang. At least sport kita ambil mati kereta ke mati. Kalang lo. SPDC pada perintah pime ke mati. Lasi ladak thekam tulong lo je Meghalaya pen bang lupote a police, ISP, DC, lapen political leader, different political leader tum tarak ke dulu. Sata Karbi Anglong pen jetia lah bangsa hoilam ki dulu liputan teladak only law and order dong si charja pun jotiti. Langsung bang ta ke onai ke usia tu si charja pun jot thana officer charja pun jot dak SP awe dak DC awe. Lapen SP DC tum ta ditum ke kopilo law and order ko anma maintenance dai sote maintenance ko baki political matters. Baki political matter tu mangal tum ke alang tum important and ida titi puja alang tum bang lam the jepak lang pon. Lasi labang so lam the kopi porsi Karbi Anglong leader satum kapang kri nangkok alam thi kopi lo kedukok lapet terong sang alam thi nangli kopi si alam thak baki po Ison alam ni tu itu lah. Itu mana non labang so law and order pen lang dami pusta yat pusta lake alam tu state government anda lo mati. kalang Te sonowala government tong BJP sarkar tong Karbi Anglong ahoy right take thedet lo mah. Lalu nilai kita apa lo? Right kita lo pun nilai kudami. Lalu la bangsa solution bangke hemprek state food dan pipeti autonomous state dan pipeti ke bangke cerai kita lo. Ada Meghalaya hoy chole latung right kita lo. Nongher lang kajirong ahoy ta right kita lo bati. Nagaland hoy cerai kita lo. Whole Nogong district na hoy ta right kita lo. Kona flia hoy ta state government atum ke nang right kita lo. Lalu imetang hoy nang Karbi Anglong hoy nang right kita set. State government along ke dudun itu dia pusing lagi pun tu. labang so State long nanti mana hoy cerai tegi pusing lagi puji. MLK hai masih di arju po terong sangu kaningge lam thi alam thak lapen ke mai penili pulo je lo en order tu manja jinsu maybe tapos ang tek long nangkok titi puji. Toh isian bang ke cedon lo. Alang li Daniel terong ada hai po bang ke. Non son six schedule isia council tu coran bang ke. Ili tum ahoy bang ke la ke cerai komji bang ke aja ko bang ke ave. Autonomous state kale hapadu bang ke full fledged state and basi la si cerai kom thek pami. Sita hal cerai tong thek ke ko ke celong thek ke ko ke. Ili tum ke klan nai ason ke dula. Isia bang ke kai da chini po Meghalaya na thupen men sonong he pe di plonte ja an notice pipe ja jemen men ke bang chong huo song la bang ke ahok et ke la hui ahoy lang ki pi ni plonte la ke government to government nei non government to non government non ason hala pu Karbi Anglong ara tu ba ha Meghalaya ra tum le hala ahoy ka che pe king la ha pa du ke ka chi thu ka che that ka che chok ka che the la hui chot da plonte la ke government a machinery dan hala arat ka do ko be dupet nei am pe la so mang ke bu pe na thalo alam ke aprang si bang ke border magistrate hala tuang bol che pasam thek le mesel lo la so phia bang ke district level la bang ke hala deputy commissioner la pu west Karbi Anglong deputy commissioner hala pu ke dua district ali joint hills punai hala puri boy district mai hala na hala so da du bom lo hala ke e phong ke Karbi Anglong durute e phong ke hala pu Meghalaya du da me bu la son thop si apna sarkar upeta ha juwayanda son ke dudam nam lo ampe tuning head la bang ke ha nongpur ri boy district lo masi la ke hala so a border mi da bang do lo ampe hala so taksi bang ke hala pu Meghalaya pen ke Khasi's autonomous district council amundi dana chi toilo alang tuma legal advisor and stolo sita la hala pen offices to mana ada du lo Ha seta Karbi Anglong pen kopi pasti la so kapang kri tu la son thek long nangkok titi bangkre dun thek dan nang ko pande isia bangke border na thu bangke hala pu ahoy na thu bangke ilitum ko ansi hala kaching thu nai ma ara ta phan ani na pe thi nai ma ke klan nai bang du ula no na mat ke ilitum ke lata ja akam nekle mo la pu thoi nange dai ya pe hala pu Meghalaya ahoy pe ka helu mu chot dim ansi e lang me punoi towar punoi la pen la rata tum e lo ka chal le phan punoi se chalang punoi la pu la tu si ching lum mu che hala pu bangke eng hai che non ke klam yi bangke hala pu bang se pa ching lum tu nang po la pu bangke mu porten
claim ite hala bang chair so peder set abe pu thoi nang dai de to nali lam thepen isi bang ke sab to klar da son to Karbi Anglong autonomous council pen mate government atum pen konatni ka failure dam development a hin ke claim dam la bang sus tame alang lilam thepen ke klar lo la pen ke il to kaching kini chathani do ulang sitame ilitung dihi namo pharman masap sul dak ton koksinang la so pilote ilitung puthot la bang so amulong wang pen chingki thulana development aputha ke tum chingki nangi la pen ke border ka cherai ni puthai tum chingki ni ilitung long border akum ke do ari susitame hada kisung kopi ma putha sameli lang ke thanun po la se la so putha itum chingki thanga non in huso apor phanel tum dihi namo phan la dak ton sinang Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihi namo phit niltum puthot studio long jawang tholo lapen ke ilitum mohet dihi namo frang ilitum MLA penangan malam thi ningje lo peklang lo lapang so peklang ang thun pensi puthot deli arjupon thupo Karbi Anglong autonomous council lo labang so border kache rai phan pini a framework salam lo masalam le labang so puthak langdam lo pulutang te a frang lam ke halap bikok lo lang seta pining pen ningkane ko alam theo simar langam lo pulutang te Karbi Anglong autonomous council kachari Congress la penon BJP Congress ahu setame Karbi Anglong difu dispur la pen Delhi non BJP ahu setame dispur difu Delhi aloke isibera government si cherailo ladak aku ile jom langam thulu pulang te Congress ahu kachari bang putum amsi puthot non BJP sarkar setame bang pen alang tu si cari thulu la ana por hul setame Karbi Anglong long la bangso border ka cerai phan thang ke claim pon awedara son la si la bangso long ni Daniel terana khai aphan se puji je naletum la bangso putha ASDC a strong pen la bangso framework selam nang di ka selam kenang sot la bangso ma thapen council of phanal tum pingkhat building la son command minister me doloma Nilitum ruling or can nilitum polisi maksitu mati. Ase nonta nilitum pubom lo. Na so polisi bang itu nahi. Nilitum pubom mati nonta. Batai ta border alam chulam ta nilitum press statement tek long ta. Nilitum memorandum ta pilo. Hamrena long ta nilitum dharna pen procession nilitum bilo. Memorandum pilo na so ta. Council apana jot kali. State government apana pulo na tum je la so border abang ke nang rai pi nahi. Si polisi do nahi polisi ke isi council jang si polisi ave set plote copy council lo
Aku situation bangke non develop kena bangke ka develop bangke polisi pani ho unelo mati. Bukan informal ka kesetan som se fire brigade service se non ke ciplang ro. Fire brigade service ke ciplang dulu mati. Lasi la ke selang vik nopo. Lapen la ke nilu tuma apran da ke nilu tum sarkar ke dotan nilu tum ke claim tang lo. Pen nona atum ta labang so ke do tang apole continue fit sita. Hinune ke mati. Department tin pen ke budget than na po. An ke hadak border pan pinapo. PWD pen ta 10%, forest pen ta 10%, kapre irrigation department ta 10%, lalu pelu teh ke doye mati. La sila hai pen dame hoya bangke pinangan ke cerai unji. San ligi po bangke non la bangso elected representative tu. La pen council tu. La pen minister tu. MLA ke doa. La tu bang proaktif nahi. To. Ni nalo waktu po kan. Non nili Jakas presiden nali pasi arju po. Karbi Anglong along hampang kido anasong political organization pen cenglo. Ki hampang kido anasong setame ki hangjo bangke Karbi Anglong autonomous state long nangji. Autonomous state pasi hangbong. Serta border hin kacelang dulu bangke awidet mate kapang creation si dokok titi. Mana dokok si ke teklong lo. Langsung liputan ke penap ti ko bilang ceplang po. Autonomous state long leku labang so along le bangke virdat dejima. Alamang lason lo itu organisation doan kita maximum ke dong organisation tu mangke ke claim ke ini bank si claim chat half hearted pupula so mang si claim chat. Epong dampo pine memorandum PM log po border dam po photo session doan po lan si ke claim chitin ko kita ke claimi pulote hala alam ta ating rie celon chini be menai. Non nelitum council atum sitame amethang adu ya hoi bang chichini be menai. Lapen laso ka chichini ye phane notification doi matha district ke seng ho da border notification doi hal hui ka to ge amethang adi me da nane pen da rida Jepang border lo ne pine chini da do nai da non da do nai ane file ban long do ko na la hui chiri si amethang adu ya hoi Jepang taxi hala dak sitame adu ya hoi long e za somsi laso adui bang ke pang tek pemene hoi bang je lapen laso ke rai hud bang ke to adim bang ke uneda ta te non son interstate border pulote kala dak bang ke state apan nang ko gi la se state atum long ta nang pen ke la organization atum sitame la hui kaddo ka ve lamang kaita ka cherok tun tok nang ya lamang do ningkani si ben once in a blue moon bosan ningkan si mantu ne phong damo ningkani si orek be bosan si filma dampo photo cho tha la sobang kali de nai clemite claim payment नहीं आथे ला सोलाम के नागालैंड दा ला सोन दो लो नॉन ला पु लंका जान दाखेर लो ला ता किलोमीटर के बंग आरलू नांगला ता इली तुमा काउंसिल तुम इली तुम ऑर्गेनाइजेशन तुम मंगे kuiduk kuidak de la neli me thang pen pen lo budam lo bulo te litum kaddo ga veda la son siman de la so bang gali de nei athe along le jong se avelo ta council da avelo along le jong se avelo te autonomous state ta avelo autonomous state ta avelo autonomous state da council siningang song le bi me gam le long le do nei la se la so long le ke la pen ga long apre ke litum long am de lo pirthe thake Karbi Anglong bulote lai long vai lo long apre ke long ne la se so long le ke long tang mang litum notification non neli tume tam ne li tame chini pe me kasi ke do link si tanali to bang putin da rinang pola so teng se la so notification na teng eli tuma duya hoi ko nama la so chepang thege bang ke organization doan si tame council long si tame ka chirap du nei ko nang deng ma pen council sor si tame non a council puda de non e frange bang ye council si tame lahui or asong atum pen kopi pi ko son sona kerap si gen ponai mahala tum sita remponai lapon se nel bola si organization atum ta la ahoga hak si ke claim pe me pulote la chini pe me nang po la solong si council long ada chirap dun me an chiram po haladak adu ya hoi long ke do tum kisu ke phu kisung ke boy la laman sita chini pe me si sorting si council phanda pa chini nang po kopi si ke claim nai ma kopi si ke claim nang nai ma lapan yong si litum claim te jogi busi nili question mak pusi wang po MLA ka halong si Karbi Anglong arlo ilu tu Karbi Anglong lam chetham mate ahoy du lam chetham posi tu Karbi Anglong pu bangke puer nang koklo lasi nangli kopilo puji de Karbi Anglong arlo jitu autonomous council ajak kong tong kawit det lo ba labang so border buthak lam thi istika ningedun ala border le idam thi pun I puseta a border long akisu ngalam thi ke
Jethan me lapen ke alang litum det Jethan de pusat me kapre organisation panala itu hang pesa me labang so consciousness bang ke one me setelah labang so ke one bang teknong lelang lasi Karbi orang termasuk konsil kacari itu konatne ki une mata kapangkri laposon kalimana lepi dodi kapangkri walang ke pupede lo aning hang ta hai council long jata sarkar le tu samay jata party tu le ada sipahem pustame sita Karbi Anglong non la council long ne pochi putum an ke ahoy pen heluving amuni tuman si la ta bangke ala executive committee long tu la pen la som thotta halapu itu ke dudun bo asama state pangta ha hidro sokya hulle punoi ba ha pulu monto hulle punoi ba turungo hulle punoi pen non la sorbonon sonor hulle la chief minister pen chenglo la pen RD dumuchot administrator tuman ke ahoy pen heluving ma se la si megang den abelote ininda wede ki person hala English pen bu out of sight pen out of mind la si nona bangke ili tum na Dakar biang long pen ili tum ni pomuni tum hala ahoy long unte ke dudam ye pan dudam di sita har dak along le phelang cherai dam si ahoy king ke men ba tum ke nange pere bangke hala pu me hala na thupinda ardulong te dake CM along le dutang ho dake EM along le dutang ho MLC along le dutang ho MLA along le dutang ho MP along le dutang ho ko mane ke ECS officer APS officer IAS officer IPS officer la ho along le durute men alang tum dan nampe hai non ili tumangke hala dak ajak kong awe horang awe akhi awe adat awe abidi awe suri awe muni tumsi kapi du bor I kasi hala dak me hala penke ni alang tum hala dak IMDC le puno MLA tumono kalili kalang kakon hayat pincong alu hayat pincong tap pincong prusi ni tumake ahoy kala dakan hu bahar dakan hu patu pumesan terus ho ahoy long MSC MDC mate CM atum along le ke do kenang shot ma alang tu along liong si hadak awe pulo tangte alang litum representative per hadak kelang dunji mane koposon poji kelang dunji latum arona beloma pilo poji India pen Bangladesh ahoy ta chipet u Narendra Modi along leke avida talang le ahoy rai dun bom le he la song si nonta MLA minister atum ahem along le ha Meghalaya border long dulu pulote ahoy rai dun thigi pa ajukti bang neli jungjung ekro dun thikhe neli party ta kro dun de jila bang Pipuni laban ke chidon ne athege alang tu si long EM long le do CM long le do MLA long le do puyong si lap pu pesel tum chari betul lagi akang model lo konsil chari ko pesel itu lah la tuma adang chari fan ko pesel itu lah la kami thang pokan cholo lagi ho kalam lo lagi mate kosong la pu po la kami thang pokan cholo jo si kami lo samudut pulu tang te hala ahoy ke chini mati ahoy do pu chini lo mati jo si chini bolte aju demon akisa tum do ge kharmi ta no konsil sor chini kachine tum do ye mene hala dake sa engbas dulu nekan faru se dulu tumke la ben karbi lo ahoy la an pu chini lo India state kilong tan masih kidutang lo mati. Tum chini lo ga hoy ko ansia hoy mage. Du te na lo pada kidutang tum dolo tumana juremon. La sila bang ge nili jerun na theni men ke. La sit permanent ahoy lang solution. Permanent solution ke bangi fan protang taname tum ke phowe ka tum lo kai ki masi hala dak akisu angtang kaching tang nang tum lo posi. Kosona bidi pelote permanent solution hadak bangi punan lima tadam. Nili tum kamat hadam pen tum kai kita me ka than bang lalo la si council atum han sa me EM tum han ba te MSC tum han sa me tum memorandum sa me pibom di lo kalau punya se development wan belutang te la estimation na ang theklang ni hada no son mukoi lum long ba te jirgin deng long son kem na bigo kala amreng son kem na bigo ko piali se dulang la dake bodar kali mati la ki kadeng lo lu mati la datum dak ke nak pisu cholo kita chuna jun cholo la dake ham tang roy son bilamon hala dak lu tang de lagi bordar lo lagi non thegam long lao je Meghalaya tumke longle na ka cherai akung long ke hadak MDC to hadak MLA to long leke awe setame development bang ke Karbi Anglong arlo ahoy pen kilometer si hini arlo ta PMJSY to war la pen meri hing kijunalang school kaddo ko same artum nang pi di tapi Karbi Anglong go pen isiga mo me bang lalo Karbi Anglong chini lor le Meghalaya sor de long nai kim to warna selam ge lagi ha Karbi Anglong lo tapi la cuma ro wanta nang selam lo akaren alang jar soba sekolah anton lagi hada pena pilau lo kopi pose Karbi Anglong a konsil tung kelang dunding lo lapan aja bang betel lo mal lapan kasuli le lo ma pupu meme lo ati la tum lo jata dolo mati Karbi Anglong konsil lo ge dak pen le
kita nete guna si tulang rumah sudah dah sih kita masih cikil langan teh ตอนนี้terus orang sih waktu lalu kopi puji lah bangsa putar Delhi puji ke lalo border bang celang nang po Celang. hoi bang celang nang po ben hadak adu ya hoi along ke do arapta development ke ari dokumenti nang ko komati tawar ta nangi meta lang nangi kachar li eche seketa nang ko gi kisu ki one ke celang ta nangi hal hoi ma hala tumge susilo hala tumge luta ke thektang lo bolam li hala tumge tawar ta nang ne lo tum arweng do bolam gali la sela tuman pinai jong sin non meghalaya sor hapu ben punang builo bul Karbi Anglong pa yung sila so hapu kim lam det bui dam det pulote bang nang bui bedet po non Karbi Anglong ar lo Comangarong do ko Comangarong anda PM det ang po PM det lo pulote hapu penge bangi avilo non bisar lam dak Nagaland border da bang Nagaland ang cheba hapu pen si electrification hapu pen si towar hapu pen si lang pulote lage along lege cheho da te la sila so bang ke neli ke puji bang ke council sor la bang ke matha pe me nang po matha tip nang po jok ka party le chari na chari ye party linda lage party ke particular asia party ke chari vervel mantune congress bang ko non bjp dolo la sofia kapre ke party da bang te bakala bang je ta karbi mati karbi pulo te la long le bang chini adu ye hoy bang ke chengsi chini bena upar la pen hala du ye hoy jo copy pc claim nahi ma ke dam nahi ma copy si hala dak main problem pipi ma haloi bang cemat ha pe menang po la so tengsi ada ka scheme dai nang po kopil ma development a scheme sitame konania department pele divert non la da di pulong dolo nani dokmuka long dolo bokolia long dolo pula ka choki ladele kar biang long limati kanduli da kar biang long mati upan khatsla pulma pilma khatsla la huita langnang po thela e karbi long lo sai de lo mati la senon neli isi put hang tungmang ke Meghalaya tumle development ai claim song itung karbi ang long council tunta claim dam tha pu kang athe dak chumang dum ke thang nang le lo pun ke la so ine sema budun rok lo vut la tum ga bulong lo la pujok je la tum ga avut se avutarles ma se la puga belo karbi ang long ke ham Meghalaya sai de lo pudam se me tum ga je lo the development ha pulong lo tum ngi long kermi ro ngonta na tum na kai force ti lo Meghalaya long chijugo no paran lo tum ante kermi so ro se dujoy ha pu chijugo ruk lo dai karbi ang long pe tu la lasi nilimai ta pupol hai ahopet ke depla ahoya kung ke do arang tumhan lada karbi long akung ajak ne pali tumata ilim chorowek nangji lapene karbi khan ma chorowek nei hala tuno se ari ke chirung no pultante Meghalaya border jito ahoy lapang ke pinang ana kai rosi nang lu chogi lasi further step lada ke ding nangji pultante government atompen kopi ke claim non akenang sort non labang so porhut kaddo goven a political organization per kaching vai pen kopi ni step ke ding ne kenang sort do ma ave nali pino puji दोनों पहले तुमके एसएससी ऑटोनोमस डिमांड पार्टी हिसाब के नेले तुमके चिसिक डिंग लो रेडी लो मैंने काउंसिल अपन केरा दुनिया अपन के ahoy along kosong sika perai kerai ke gema la bangsu ka ching wa ye pan ke neli tum ke ready lo ben pini na so na discussion lo ke council sort a dona ye potlo dar mate pina solution wa ye ta vedet tan ke non ke sarsa vere ta chahot po setame non pudamang bolodante ili tum long ke mla ta dola hai mla sami isi non a problem mang ke west karbi long duka poselang ke west karbi long a representative mla pule pudesta tu hanane mati lasi labang so porhod alangli labang so a discussion council along ke wanji ko sonlo lapen ke further step ke dengi phaprotan de non e frank ke claim ponai ko pison si matha kon non bang ke de council bang mo pen chethan bom council lo wa pen na mp mla minister cm mc ka doilo a hoi long ke do tum bang ke awedat lo da dipu dok muka haura ghat dongkam mukam kheruni tumpreng nói đã hàm ra nan nói là hồi ăn chỉ được con luôn chỉ ta hát pu à hồi ăn là pu à hồi mu ta tum là cả chính thủ địa phần klem pp thế hát là pu bằng cái hát là ili tum cái rai cái sung khung lo là pu bằng cái am ben aning apunda bang cái hát là pu na tu si abe tum thurong po là si hát là đang bang nói mà cái council bang cái to hát là fund bang cái abe ta hai ta abe det si ta ili tum cái la asam ar lusi dudung ko po non ma ke hala state government pen si kwan ma ke long ye phan ili tum la dak pen ke claim kinang ko po an kala song ke claim ye phan ke la dak ke isia bang ke a policy bang adopt pamenang po hala so policy teng ma si kopi ma ke claim ko an fund ma ke nai la pan ke hala state government ta ili tum phan dak kar biang long autonomous council la ke ploma la ke implementation aphan ke claim ye phan ke la development department an ke council long si administrative and legislative
control bangke dak council long sedekong. Kosona politik edoblote labangso a permanent solution bang wangi pumatapon. Deh, son ni lang na hal son thot ke tum claim thayo ne, non le la tum ke Meghalaya ke proactive border policy person non ilitum Guwahati la dangna. Guwahati dak khana para pen chenglo. Jorabat pen ha Bornihat nam tha. Dak la tum ki bian ke je hora dukan, hora kula, petrol pump, petrol diesel la ke jor pune ampen asama bangke hala jakhili banga pathuno hala tir bupom sita ha Meghalaya banga la ke legal hala ke pathume sita hala asam anathu bangke hala atuar pi cepa hoi lo asam anathu bangke hor akula bisita bedan lo lapen petrol pump bisita bedan lo lapen hala hoi ke la ke jakhili banga pathuno la pot hala tir bangke la ke bedan lo la si hala bangke la tum la trade and commerce pen si a policy isi ke em lo la pen la anda kalilo non la tum la GST negotiation hot je hot la pen petroleum products petrol diesel bangke GST lo pawe de nahi non la lang to state business si chepen chong de dei la son si lampen la pukar biang lo ason nang ta son ke rural development pen ko an ma de klem un hal dak se amuni nak to lo ngo la pen ha Meghalaya pe amuni kale ajak pe hak tum ke hui achumang tum ke la hui tum ke hasil head district pen koran ne pen ke ba hala tum ha Meghalaya lo pe du de si la pukar biang lo ho lo sin dak Nili sabsu na kam ke de podeli no na question makala person je afrang lam kini di nali panar jelo kadam tang benar lam ke setem nang lipam radatum MLA ang hoy lo nang pang ni dun lo pen nang li kachini du nating development la border development fund ko an sikar bing long panang ka release mate ilitu a border along a development na pan Assam government pen ko anatang kasi ke war lo mate ko PPS scheme sigedeng lo nang lipi kachini dun kan deh non hala aji include ben therong lo la border area development program BADP pu la government Assam long do walo ningkang kang thempen pini laking ko song si ha Arunachal border apa cetang nahi ha Mizoram border apa cetang nahi Nagaland border apa cetang nahi Meghalaya border apa cetang nahi la hoi bangke cetang tere lo la si nona bangke je border area development program apan afana bedel lo plungte la ke mo pen cetan mom donor ministry asam da ada ke la north east along ka thuria pan a ministry tin ben 10% pira son non la dak bangta a department tin ben da government of Assam ben da la hoi border apan ke 10% pine ke claim ye fan PWD pen me forest pen me education pen me healthcare pen me sericulture pen me la son pinang pom pen da council along isi a budget bangta hik pinang po border la son border fan pine fan cap pen fan bangke la ke pinang ko la si border bang el dum ching tu di alang li nilam thaglong alam clara bang ko an sinang tum satisfied ma ko an siningang sama la taisia chapter lo la penang li family la solong ki id dun penang kalu thi bangkala halo ESDC a government ke dobo mahut nang tu border policy ko son pen siketeng border policy mo phang dani lithan mati thalo isi ke le tum budget hai every department pen 10% ne le tum hada kene contribute dun du all department la pen isi bangke ne le tum la Meghalaya a sarkar phanda thanda na dak enang chipet nang ne la pen logon block tu ga velu nok ha 51 52 la sok sang sedula non ga velu avelo sada hala so apur ki policy la talo la pen isi ke ne le tum public mobilize akam takle I remember still Pinyani the naming out of the land that was in the year 1994 nearly 96 NBC ke bang la si hala bang so la tum khanduli angden alang le tum bekhak la nearly ga mobilize lo men khermi tapat la so men mobilize lo nele utpat la tum hala so ta penang amudi bang pak stan nele tum ipong vet ham ren pen truck hum truck si ket ke da hamat khanduli lo bhalia rali bi public la mobilize government aside pen nani tum claim la la pen pu public aside ta mobilize claim sta non sarkar bang ke non khopna do develop piniar nian ni kwan ne tang la ha action awe public mobilize ta claim state government fanda beta pilone pi pene hala ta chini ne alang liga alang le asa bak chini po kalawa la se neli kama ta ateng de piniar ni ke claim nahi ke la lo neli tum opposition party sab le tum ke ready lo we are ready to extend any kind of help then cooperate po seta non ma ke hala council atum ta la pen hada public representative tum ta proactive na po mate otherwise neli tum som ke antan ben ke pun ke lage thanga lam ki joilo lage
Asi teron saho, kosing teron saho. Meghalaya tum ke hala pasu furkimu se tanam si Jipurbom deti. Aprang 1951 langsung so furkimu se Jipurbom pen la amba le tum la pana de nung so Jipurbom se tunta apong nak kating king mate asona development se tame nang pipen kacir rai pon se do complete. Lasi non la bangsa porhol otermos council tum. Kunat ni ki un edu kokma mate ke thek thedong do kokma mate ka pang kri ma nangli kopisi pudami Jasmet ke chipe jo yong bodon lapan ke ning ta ke hang heda do koklo ning le hang lo te atuar da do non bang ke jasmet ke lalo ning ta hang heda lo chipisung tung te la kopi ma do so tengan si ning chepang samlo la son si do koklo yong si ke claim ve bulo te mo pom na dui hoi chepang theki ke chengsi chepang thek ko la so teng si nona government nona council buda do la prang be ta non e prang wangi do na adui hoi chepang thek ko chepang to sa long i je sombo la song bong pe no ko na lo state along cherap nai plus state fan si ta mo ko da e boy gali phong ni gali phong ali phong thong phong pli kai ki ta dam nang ko la si la so bang ke ladak ili tumbang Ladakh Council kachari tumbang aning hang nangi la pen ke la solong le ke ne long le lo ko bang do na pe solong le la bit ne council la lo ne CM EM la chu long le lo do long le lo la do nai la si ke nang so ke lain lo no na council la sor bang mu pen pu je than mo pu lang li ko son se proactive mane bang hapu pinar ki do po react don chor bang kali da nang la sor teng si pe la non ke Council jong si paprang lo pulote mopen mo socio cultural organization student youth organization tumata hala tumta dunpo cherabun po non SDC se no opposition atum puita me bang ready lo cherab tumi pan non kenangya bang ke councilors or bang kopi ma eklemi lasi kaddo ko socio cultural organization student youth organization tu dame kachara bang ke alang litung me focus ke bang bang lo non border tampo dak la son ki focus ke bang bang lo ita councilors or yang si kuiduk kuidak de pulote lage Mungkin ninggi pangtar sih orang nato. Lalu kenang sort bang ke council pulo te elit cuma representatives lo. Lalu elit cuma elected representatives tumbang mata pe menang po. Along le pelang bang cicini nang po. Lalu cicini lo pulo te la solve problem bang. Problem bang solve po. Asap so dihin mo pas ington tu iksenang. Labang so kip putar itu labang so tulang pergi itu assign dengan jut policy. Masap so long dihin mo pang ington iksenang. Come live, come and test drive Nissan New Staro India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy
finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Mo phit ni tum puthot chibang thulo la maksud di na mo phit chibang thudet pela phit ni puthot ke cheng si ka jutuji la ke round kijut silo ka cheng wai la maksud kijut silo la pasot la so pasi khirmi pen alang li rongphar sang bal sini la jupo nang li non ilito mang bong along MLA do la MLA aphan nang li ko pi chuning ri dunji prap jin pen permanent solution ke wang ji phan MLA phan ku pen MLA phan puthot council phan kapa putoi je phan la pen ke assembly lo kapa ning ye duni phan nang li him pen kopia abidi do mate kopia lam the je paklang dunji thi hek pen la non da ke do bang sungu lo pase nilin pen patha pu pen ahin anak tu pen chuning ridun bang chuning ridun bang la hello kidam tang da memorandum da piulo sama sama memorandum bang ku pu tong ven china del lo la pen lang li council long mate state long sama pali lo ne pali ne bang china del lo sama non chuning ridun bang ke hada aki sung chini ra apran si ke ada border an bang tha ni ada ka tangkar ang thok nei puta le thang dali same border an bang ra so ning pathe tha ra so ning pathe klong lo blo dang te lang tu do same ning sampo karbi ang long abinong ma kali ma mande la tum lang tang chirai re ma border an ke bang ku bang ke afran joram le ho besa me gari chieng tu se ta me bang lo khat kaslam ta dam lo hala dak PCR lo bang medical camp na ke kim khlai huta e phong ke freedom do lo sedal bang so phit ke bang puthot lason pokia to ar sang salam lo to ar ki ik se da nang thok da lo di nang salam da lo se ke bang bang ke patai bang lo la si nang le la bang so studio long pen wang we pin pusame ba wang pen pusitame permanent solution phan alang li phan personnel alang nang li kubila chuning report pen ke ini tu non autonomous council cari bom tuliram rong hanga phan CM ake hai tuliram rong hanga phan kopisi nang li chuning la bang so studio lo pen nilin bang chuning ridun je bang la phalo alang tum da council ka chari tum phan hadak wang we det pusame tum ahoi ka chi khobor pen alang tum ching honra hala dak border ki tum phan kharme rong pudak kali lo la border ki cumang rong punon karbi rong punon same apran se ke development pitha so la cumang tum phan karbi tum phan puja plot se cumang phan development pitha jo se karbi ang council tum pen kiraba tum long lo pudang thela tum same asabu ane chi the do ji la bu karbi lo se do po oi la pen lo dang de asabu la tum same ne the do bol pen ki tum karbi atum same asabu neng sami ma po thenon bang elang tum bang ke mekhala lok si long lo kira pasot ana bang ke karbi long ke neng the delo la si long karbi long same sikron tum te delo cuma lu pan jauh mana dam produk lah pasolam sang thani athila tum ke karbi long me jatta long la delo dam sedam de delo apa jora meng le hud dam pulo ahok lo dam lo la pasot ke lang ni pinang la me ni jeti kang lo cuma lu pan la dai karbi long la sang tum duri pan si pulo same nona tum bang la bang so lam bang ni ya delang hala bang so hud pen hala bang so ang thuna tum bang bom sonte non la person kisung bang aku deji la si council lu pan tuning ji bang la apa sih ke development wan tha lo border lo lam ke lu bang ke cheng lo kha kuna nalu ne same khanduli hin puron tapan puron same apa sih kala da development pidam tha aneng pak sanam thara tum phan la border dum phan la lo te border problem jitu kisung bang ke solution wang ta hai la wang ta hai nere khosing tron ka hai phasi ar jupo ili tu molong ke normal ili tu ba thenglu MLA to dun phasi to dun porselang li phasi tu ke arjuna ko komate ili tu aning ar bang ke chethanang ko border kithir thip je phan putan se la pen ke autonomous council phan mang ke pini da representative aweda lo office amela bang so studio lo pen nangli council phan ko pesi kachuning riji mate abidi ki piji la pen ili tu nok MLA do da ili tu ba thenglu no alang li phanang li ko pesi ke pudunji council sor bang ka phan ni li ne ke council ka hem phu lo mate di karbi anglong la 10434 square kilometer along le ke hem phu lo la pulo te la dui hoi bang ke chengsi che pachini pe me che pang thek pe me nang ko la pen ko pp ma ke claim me an mo pen pozon adui pang thek nang ko da long e da som nang ko la pen adun thu bang ke jongsi non an border policy la so bang abelang pulo te non bang ke thir thip la pen ke
matha thip la sone si abidi enang po matha nang po la pen mo pen ala so policy ka pichu ni phanyong se funding abang ke tong le puta non la dak ke dotang la so funding mo pen pu son si pu ASDC pen nang tong dun ke hai bang pu son si a department pin ni pe ta la bang ke thang si hala pu na pinang po la pen nang ji pulong te konani diphuang bong ki buineng toar si tame dongka dungarai lom ki buine tuar sitame bokulia rong adungarai ki bunaya atuar sitame hala pu ja ke pon nang po la pen ke son bang ke non ili tu memele ke hai ili tu mang bong dolo apa alang li nang che tong dolo la ke mesana kam lo alang li phan choro lo la se alang li phan la pen ke dak MLA bang pli do lang ili tu alang li tu phan chuning riang tung mang la pon lo athe ili tu bang state long si do don ko pulote assembly long ke ili tu representatives ke alang li lo la pen ke lo bang thom pulong te alang li tum la bang so lam mang assembly lo mang ke la so lam mang ke ingthur wer nang bo section ke chut lot nang po a minister a chief minister phansita la than lot nang po non ni li tum son than ma memorandum piam ko po la ke jut ko po talang li tum son si pini ta pudet penap ding si ta pudet pulote ambe alang li tum ke ni li ma tha ke la hoen lo kam lo ladet pugali hai kisung asona kisung doan sitame assembly longke alang litum si lampele na la si alang lipan choning reke la sol lam sitame alam da akimi alam tumi alam li lam arni ding klui alam lo pon la si alang lipan la sopat pachini lo la pen ke jongsi state government atum assam atum ba nona teng pulote ame thanga adue hoi ninge cherai kom ekre mati epange rai pipelo epane rai pipelo pulote open poson se pilo itu methanga state nang kopo la si ke hang bong lo la so ke hangi phai methanga along le adue hoi la so ke cherai komite la so jak kong bang methanga ri deng bang cheban thek nang bo nangli kopilo pudun po no la bang so nang tu ke sarkar abdalo tema seta BJP government aphan dakar biang autonomous council tuliram rong hang ke hai pen cari pon bom labang so sarkar aphan tapi ili tu long non MLA du nangli non labang so ais dor lupen cepang lu from kopisi BD mate kacuning ridunji lapen council aphan ani kopisi puji alang ni phan ke mo pen da pu bom lo mati seta ni phone li personal request twin tu lai nang ni pen request lo pote ho si mane to explore all avenues council aphan ta me nang li birta pina po state government aphan ta me birta pina po Governor aphan ta chetong dam nang po dorkar pulote Supreme Court ta case pidam nei pulote la ta claim nang po la pen state government central government aphan ta la se mo to explore all avenues pulomati halang so bang ta kenena po halang li hello lingmen lo pusen eli tumia cheni lo he la pen mo pena pustalang li pon se koilok po ni MLA ta claim paka ka deke wala tu nang klang po he se alang li phan ta la hen lo ni li chuning ring to my personal request lo immediately alang li take up na po pini pena state government pen se lo ba jikunu la pen council sor phan ta chuning ring tu lo la non son e kali de nei bang e thur pak lo nang acara ye phan ili te ma council tum ili te ma elected pada lokela MSC atam ke nona da dukli plan pulote ke chiplang lo mati sahala tum bantan ni leke council la penalang li phantet kali hola dak specific do mati ho la elected MDC atum he rina terapi Uping maslai Prodip Rup Singh Teron latum ta Amik pranapu lapu slambar ke chiplang dulu kemana lalu la pen ke isi bang ke jong si state government atum nangrai pitik thedet bulote solution ke nilutung ke permanent solution ke state hut chot state le long bulote mithang ahoyan ke cherai hikima punagalen asor meghalaya asor mizoram asor jong se ahoy cherai thek bulote nilutung bisi cherai thek thedet ko bang hai la pen last bang ke hala karbiang long arlu Meghalaya border post nang hipiko iya long bang it should be immediately demolished and dismantled trina pola ke lain lo nili alang li phanta request lo nang li floral long tan ngeto no informally non formally non chief minister pandan thanon la pen ke council sor phanta la hello Basela non nang ki frida jitu BOP bang nang frida mane hala tumpen si chiprinon pumasi la pu si ke kachi pritu lasila so dim long norma che pon thunang ji pudong puji ma mate shooting kim na po ahoy exactly dakan chot kali konan ma exactly bukan ki person hai ahoy benong ka tangan ka mati nilita keng bandun bom la en sus ke dang la tang ro se hat tak tike pilo puji nali la so kutha norma che pon thunang ji ma BOP nangi busi kim dam nai busi kim lo
strategic point ko nama hala dak bidang Oh, la salam no. norma cepon menang po non mat kim daw nang bang kim long le puma che bang rum nang karu pulo te lagi ke chok che lam lo ke chok che lam lo. ni long le gali bo lam lo bang long le long si tu mi kim dam lo bo lam lo Lam lo. la se strategic point ko nama lang nam lo dak mat kali bu dan lagi nangi pusi kim nam lo pot pen na beta kim nam nang pen ti kita kim nam nang ko kim nam vek nam po lagi nam baik la nali pini pulang lo mate la mupen poro la bangso BOP le kim vek nang jile pen ke non kim dim le kim nang yeli la ke ha border binos kim nai border ben tamane non ki kim ada border non tale lela border long le lang la ke karbeng long lu lang Karbeng long lu lang. la ke khermia hoi pa bang lo khat asla pen khermi le bangso hoi long samai kim la sila ka le te nai karbeng long border bang nai non bang karbi lo border jod hala tolong ki kim wala de long la da dim se kim hala daglo si kim lo pote pura safety po la la te pura safety po atela an te karbeng long border bin long lo bang lo lan bang ke la si nili nam tu katu hata nam tu malam karju lam mat nam tu pacho ningri lam sta bela li arjulong lo posi alang li pen nili pen personally nili sistem ki puji athe ke nili sistem karbiang long along si mahang theklo li ta karbi penak posi nili sistem alang li phanchu ningri lo la bangsu ko thake prabjin pen la pen ning thelo prabjin pen alang sistem assembly lo sabe la solam ti pe klang dun populo he ning thelo la pen ke alang li tum aphan nang lila bang so studio long pen mate rat phan karbi lo rat kar ilam si non alang tum ke ningjelo pasi kado we karbi bangyo karbi stame la bang ke pupe je border bang ke thir nang mi pupe border thir nang ji pa kado ta ar iduk la peso ar iduk alam thesi lang tum pulo pasi non la bang so lam the nang li kado ka we karbi rat phan la dak studio pen ko pis ka che chak te kang di de penap dik sila bang so puthak initiative and wek pola pen he council pe sabe chingwai dut po mate assembly command tu si session ke tu thui masu se nili hala da kalam thi pe klan po mate MLA bang pri ban chingwai po nang li ko pisi la tumhan lam chak chipit kang alam ke apang si bang ke hala po greenland long parak hai ko son hala no ma ke border outpost pu chalo outpost pu chalo border outpost kale aho ke police station kale te petrol post kale te outpost aso si nai outpost athe piloma la theglo mom no border outpost bang ke hajat a law and order akam tawe chat akaprek pine akis pine dengno hala da ke pine de hala wo chat wo free leki ki plung ye phat pine munira kumling ha hidia jo ki bida masona na kala sita non ke hala hui outpost noi petrol post noi la hui pitong se thea ku ke la swa border outpost bang ke hakkar biang long ki jutsia hoy bang la bang ke do thunang po bang si la bang ke non ke prap jing pen ke kemi phat hala da SP pen chat pen a report pon FC ha DGP ta ke dam nang pol ke phang ta la son hala pu umla kher ta hang pilo kalang hala ta nang pi nang pi pe jong lo dang ke nang pi bom ram tu mat la pen isia bang ke non la da kar biang long pen RD pen RD lung pen CEM EM MSC tum an la pen mil tum la da MLA bang la som bong minister da dulo la si je sikjik pen hala da par sikjik pen je la so a border la so a hoyalam bang alam ki duwer bang ke alam ki bang ke papi du yok nei la hoi bang ke petang bet nei la pen la so bong hala da munit tum ke do pen je kar biang long ke do pen ali dulu bang hala da ka bang ka ching thuria pham alang pu noi ameri hing pu noi si chela pu noi lo chang li pu noi ang to pen ko pima ki pime me hada am pen scheme anta hala pu ki le scheme tak pelong ke do bom hala le scheme anta hala dak si pe du ve je phan hada ka munit tum phan je reng dok reng ni pe du i phan la pen hala dak akhia da pe du i phan pu pe pin akar bi le pu noi a pana rasul le pu noi tu ko vai phan pang tu ko vai pen la ke pe long thai nei ku si la bang ke no nge klem na am pen ke klem ya phan ni le bang ke kai da ning hang sita hala dak council phan pilo rang ni pachini bang ke council da claim na ko bang chini la he kadu same puholo je hada development claim vek na ko bang ke puholo seta be ke claim ji bang nali council pe kosom che chingwa ji council pe chingwa mua phike la huya lam mang ke alam ki pe do bom pe alam ki thi opo mua phike kar biang long ke rai phja kar biang long we dat po non pen si la huya bang ke teng dum thip nei teng dum thip dang ji pusika nang li bang ke council phan pachini pa oi am pen je ukil son rada ukil hai alam tumhara da ka case ka chedan pieson lo je pe kroi the ka bang ke ni le bang ke la bang ke claim ek nang po claim vek nang po
kurang tu kado we fasa me nilitum la bakso kat news pen sigjit alam the la bakso ka ching luai along pini dak nang ka chetong dun ilitum MLA Dr. Mansir Rompi ka hai fasa me kurang tu pajirlo la pen ke ilitum long tu thalang ESDC leaders mate publicity secretary teron sang bandamai kurang tu pajirlo la pen ke Jhakas president teron sang bandan nili kurang tu pajirlo Halloween pen ke bang mate kai ke suluk sodakate mon kacecak nang abang pu arat ahin pen kewang kirmi riso rong phar sang pasame nili kurang pajilo lasi pini border lam the kosonsi khlada kithir thipen ilitum kachira thegi mala bang so putha ka doka welam the jepak lang pana phi ilitum MLA setame council of han unan ke pere pon ko feleng mon ko lapen khala tak development a scheme ka pe dengi phan tame alangli council of pari pon pu pa ka ladak studio ro pen alangli chechak pon lo lapen ke assembly long setame alangli la prabjin besame command of assembly ke do hala sutame lagi lam the pak tang lu posi ilitum kaddo ko estame ninche thelo la se pini sigjit la bakso ka chengwai alam the border phuta ka chengwai alam the bangke la dak senel dum inton pon ko lo karo